Na ke jingyo jingtem, na ke jingdon ki brio ki bakrong pisa BI na mot pran bat Phoebe, ha ke kerteng ke seng ki kloru hinyo trep uba David Carson Teo, ubade u presiden barim jong kate ke seng ulami ishe khmat ban penpal, ba ke ni ke seng ladap ban khliap lama nadu usnem arja arpulai, bat ke seng kamdon binta shu ha ke imlang ke salang. Ha ke jingkren uba David Carson Teo, ha ke khat pratarik ujilio arja arpusan lingba kilat pathai kubor, uloong balada kipat ba kilap ikinu kibril kipapan pisa bat krong pisa bean haka kerteng keseng kide ban pinshitom yaki kumba ki krong bean namar keseng kaladep ban kliap lama da ka boong ru ba nakaliang jong unum tre ba kli lada kidon kibawan krong pisa kipat ba kila ban ai kulit hi ula kinturu baki pat ba kimdei shu ban ai pisa kulmar nang ni shakman shikibril kibawan krong pisa bean Shushu uloong balada kidi khot barim jongka seng kibale be anya kani kakam kin hab ban bakli hi Longa bna bat longa gari pasdan gi krut ngotrem. Te long ngapan ngapana menta idang don gibre bo menta teng jo seng jonga tang ilum sa dong main tu ilum beain tu namba ngala jong menta ka seng ru nadu aja apply ngala sange kam de shu. Re menta dang don bagi bre bat kisim kabu ka teng jo seng tu. Tapi dang don gibre bo sim kabu tem tu ka teng jo seng tu. Seng ini seng nadu aja kat nyom. Yang ni nga setiap ru namba gidon gi pro jonga na po HOC tu. Tigi pentip yang akan tu. Bagi gidon bila sim beain tu. Tu na ai penuh kamu jo seng tu. Na bagi tu lomba ngaru naba ngai la jong ru mentarong kamle shu tu seng naba la jong ru nga le business interview jong. Ti la siapa dengan bunau pat yang bunau kamu dia bunau tengah simet tu kan bunau yang sem jong ngaru. Tu dah api. Tu ngam kwa api kata pan. Tu dah we. Em na ejik syaka seng te la khlep lama. Tu malu naba lap itu cai bre pati long manu ba lap itu bre wing bale kata jo seng tu. Pistom ni maki. Naba ngarom don bo sum da man. Pistom ni pat seng pat naba ngam don chu te seng ti ma. Naba ngilak khlep lama. Kimat ai pulet ne gire show ne le no ngam sai ta naba kile ko be an ti ta. Kada balap itu kiba lum besar tu kan ka jo seng tu le ka bale maki ki ai pulet ne kile menuru long sotu maki tamalong ngam bakli kita ita naba ngal jong ngal ayat jong ki kam jam tu naba ngal le ki business jong tu naba nadu aja apply tinggal sange tim tu ini kam dari lom tahu bagi balik rim tahu bagi balik tamban satu ipai bang tu lihat menuru sedang mentar saya baru ipai bang tu ben melek menuru balik tambah iki ban lagi balik tam tak kan lagi balum belum besar belum ngaruh ngaso kata kan gila pandai kita ni kiri barem mitrai tamamil ni kiri makna gino nur tu compare lek dengan nur tu lek kan nur kamu compare te long kana mangaru ngasupin khodu bisa i media ni namba naba ko on penchai khnang ba nablu naba nani skman atat orang kiri barem ki member itu ki lek makna ru long kata jing bakle jong ki re jonga tengam ton jing bakle kata nablu long bakile lada kile makna isu kata barang don takabo rin tamaki tu dikile makna maki ru ngancap no mga kami ha meta mo le tamalis long mat so tu pai ba tu so tu ata di pulit atan dewi ru kem bicara ki long yang apa nak kendek su lagi long lan pai ba ni lan kinu inur kan kerana ngah ni lah pencah bicara ko media mah bangam don su mentai kita mentai je kita seng tu temalong de bahasa ban bat ni yang kani nong mana thok bria kam dei ke thok bria kani ngasai ke jing kwa simat ni dari jing kwa simat de kwa unung pisah tem tu ngasai long bria thai bai ya di drop ya di kia di tu kwa simat tu ke sam tu kwa tu la yo nang tu patikila
syong di ya bang tu ben tanah ada kata orang ba orang men betok prianya ni ba thai ka lai man la wan iwe ni tai lai man dei kita ru mun betok pria to en tu ru ta ba kam pher pan mangar mun ta la ai media patelong media ru de go bi media ru la soi ta tanah kadon ni shibun ba ate jing kung orang ben bang yum cha yu men swing ri don ma women swing kita mencari soft spot member tu. Tapi women swing ru ni peran women swing ru di ba di kalian ni ba ni muti jaka untuk long nak kalian juga nak terbadi nggak muti jaka dia liang ke women swing pan kamu kuat ya kata jaka dia mulai rampulan. Thì tengi pengirai pun ben nak show meeting atar ni kau ke ben dalam hadiah yang ben. Jadi nato ni sangat lo tajing tiap turun mah. Nama ni ya bet lang kamu tu ada kenya mah. Ni keras patam. Baru main swing pun. Iwe. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.